Nangatuan sakripisyo, amang subot ken manglapsot dito'y biyag ko. Saan lain jay bantay nga Kalbaryo, saan lain jay krus nga kayo, saan lain kay andagan ti Jesus. Tuy kararwa na pukaot mo, yamanek nagtunog nagsagaba, nupay kunana ama saan kuman. Dinamet binilin angheles na, dito'y ima parupenyo daytoy lansa. Saan lain jay bantay nga Kalbaryo, saan lain jay krus nga kayo, saan lain kay agnagan ti Jesus. Tuy kararwa na pukaot mo. Wen pudno managbasulat nga tao, diyak binigbigbig ti Apo dito'y biyag ko. Bukod nga pagayata ti tinongtongpal ko, agingga nagsagaba anakaro, ti jay meten at imangada ti Apo. Saan lain jay bantay nga Kalbaryo, saan lain jay krus nga kayo, saan lain kay agnagan ti Jesus. Tuy kararwa na pukaot mo, saan lain jay bantay nga Kalbaryo, saan lain jay krus nga kayo, saan lain kay agnagan ti Jesus. Tuy kararwa na pukaot mo, tuy kararwa na pukaot mo, tuy kararwa na pukaot mo.